مرحبا ترى حمد لكم happy Friday oh لما أنت بعربي so everybody are you guys having fun Friday night تودي double shot like tequila whiskey قلا right alright so enjoy them youngest yeah see your lovely time and then you know that driving drunk like Mr. City Kaka Zauria, right? Nice Addi, Naikulu everywhere Malit. Alright guys, thank you. Let's back to our normal. Welcome to Habesha Education. قاعدة حنمس أخونا Habesha Education. Well, نهلم عن تساب is very shock. نايب حكي always a black. It's never expected. Market هتتصبين تقلال market هتتصبين حدقنيا زخون report. Let me say that. نهلم عن to report أزي حدقنيا. سلزي كل شيء أبز حلف نبلني رأينا حوات إزز قبرو زلو فدراس إزز قبرو زلو maybe recession كمتس إخلي ويكا soft land نبلني رنا so بنايلو مع أنت report خلي أخلنا ناب recession جسنا نخيد علينا like أبز حلف الفيديو تاعتي كل شيء يبلني رأي كل شيء فدرال إندا قبور إندا حرمت يوم كان إزز قبرو زلو ولد إندا وسخون دحر كينو مخنياتو نتي أتقط أبازلو جنزب كل يوم دوصون يرام بمولو أصيام أوصيام من دحر كينهم so اندحر نسخار أي كابيتال جنزب تزيبلكا مسارحن تزيبلكا خال أنت زيبلكا أنت أخذ خون زلها تتوخات بالله so market suddenly نايلو مع أنت report big stop يجروا ولا earning نايدن كامباني تعداد صبغ إمبر بقى تي زنبري ريبورت نايت مالن نايلومن نت ماركت ناشكير وي سو نابا إذا غيزر له قدمنا بتي داتا تات مخادم زي ماليت كلت نجرنا هري حوات أينو فدرالكم وصيام حجونا ورح شمون تايم وصنان ورح تشعتين كم وصنا مبر emergency كم وصنان يروم like emergency يبلومن they are كم وصيام already مسكرم كم وصيام على تكن دايم خانو مسكرم كم وصيام ورينا دحين مسكرم وصيام مقراص كجمريو مقراص نجمرو عند هرستيل ماركت كم زري وزلو مساق جميرو خاب otherwise كهريم انت ام قبر جنزب برينت خبريم حواتي so well Desbele what do you think this to me كم Desbele this is good opportunity نتوم كبير نادو كمزي كوين نادو خنا أتيك ألناندو جزادو ستاكدو هاين ديزلو so opportunity is coming حبيش education long term من عنهم كل شيء حزلنا حوات long term مصاب زخانة every week الكاستاك كذا I do أنا خم يزقبر I short يكون كل مالتي بتوم short trade تقبرون very قوة حجي so trade تقبرون دحر عليهم عبد الزيقات أمي إزز خيد زلو ماركت maybe it and penny stacks like تنعشتو كامبانيتات bankrupts خوانا خلاين so yeah جنزبكا يجن لوزد مالتي وتمابتم تيك يكون عبيت يكون أبتقول شعن مهورون أبنت like Amazon, Apple, Tesla, Nvidia, Microsoft, Meta like Facebook زينا نمر index ETF أبز إنا نمر حبش education أو إنا push نجبرنا هنا مسانا زمهارو تمهارو أبو invest خمس جبر إنا نجبر مالت مشالكم personal finance هيكون like be safe ندابلنا أنا مخد مالت وحس ندخل ندخل so ناتج stock market way down coin له my opportunity to buy to me مخنياتو long term مصاب زخانة so نتم trade تجبرو نباخنكم less this is serious like maybe that video is serious زي تكون تخلينا very seriously penny stack إن دحرت جزء لهم penny stack إن دحرت لاوت لهم كل نبلن like Dutch نبلن any كلا أبنتها maybe you can lose جنزبك so look the markets بالتعمي seriously رأيوه كاب هجي بالتعمي seriously رأيوه so interest rate جزات جزو good news it's gonna be down way down like أبز مود أتاز عمت راح almost according market according CME Fed like كلتا almost 4 جزء كاتال لنا like full percentage كاتال له مالتي interestنا مود أتاز عمت ناب 5 point قال خمسين according now بلد بزهج زلنا عزارب زلهو زيكن كاير خلينا depend market so تم جزات جزء دوليو refinance قبر دوليو جزات جزء دوليو تدالو refinance قبر دوليو خا بس أبا شد شهر شوعات راح تسميمكم interestنا ناب 4% جزء عند حرمتيو yes كتجوز تخلو maybe recession در إناون zero خوني هوا كلتا نجرم قبو recession حركينا نسوت interest جرام مزلو they will put it zero like March سنبت معالتي كلتا شان عشراني ذكرى يعني
interest zero ክንገብሮ ኢና ምስ በል I personally bought a stock. So ንሱን ክመጽእ ማለት እዩ that's always our connection is with federal ሰሕዋት federal money supply money out that's all monetary policy እዮም ዝገብሩ ካልእ ዶ ከምዚ ዶ ይኮን that's the main thing ሳቶም ከ እንታይ እዮም ዝሪኡ unemployment plus inflation እዮም ዝሪኡ simple በዚህ አይነት ማርኬት ዝኸድ this is like microeconomics ወይ economics class ማለት እዩ so እዚ መሰጅ እዚ ሕጂ ክልተ ነገር እዩ ዘሎ ምናልባት ኣብ ቁሩብ ስራሕ ዘለኹም ስፔሻሊ ኣብ ቴክ ትሰርሑ ኣብ ቴክኖሎጂ ዓይነት ትሰርሑ ወይ እውን ስራሕኩም ኣብ ከምዚ ናይ ትራንስፖርት ዘለኹም ወይ እውን ኣስጋእ ዘለኹም ስራሕትኩም ምሽ ኣለኩም ዝደክም እንድሕር ቀልዩ ኣሕዋት ባክኣፕ yourself ባክኣፕ ክብል ከለኹ ተጠንቂቅኩም ኣብታ ስራሕኩም ሕዙ እዛ ናይ 6 ወርሒ 7 ወርሒ 8 ወርሒ ሓደ ክትወልድ እያ ወይ ጣዕ ወይ ክብ ወይ ግብ ረሲሽን ተዘይኮይኑ ሶፍት ላንድ እንድሕር ኮይኑ that's fine you'll be right ረሲሽን እንድሕር ኮይኑ ካብ ስራሕካ ክትስግብ ትኽእላ ምክንያቱ እተን ካምፓኒ ገንዘብ እንድሕር ዘይገብራልየን the only one like Intel መን ያ ከመን Intel ዲያ ገለ ሎማዓንቲ ሕጂ 15,000 ራይድ ኣዌይ ክሰግግ ገለ ኣላ ምክንያቱ ኤርን ናይታ was down ኮይኑ እዩ ትማሊ ስለዚ okay I'm engineer yeah, like a medical field ab hikmna ዘለኹም you are okay you are safe always you are lovely ማለት like mostly ab ናይ tech company engineering to cap transport ዲዩ ab ዘለኹም truck driver ዲዩ እዚኦም like ነገራት ክንሪኦ ኢና ሕጂ ቁሩብ እንድሕር ናብ recession ኮይኑ ነገራት ክለዋወጥ ይኽእል I know transport ናብ truck driver down እዩ ዘሎ yes ደስ በለ down ኣሎ yeah because economy is in pain like they do it so እዛ ረሲሽን ምስ ሓለፍታ ሽዑ ናብ good news ማለት እዩ ረሲሽን ናይ 6 ወርሒ ዲያ ናይ 12 ዲያ ክትመጽእ ዲያ እውን like we don't know ኣማጻጽኣ ትመስሎ ዘላ ክትመጽያ ግን እንተመጽያ ግን ሞር ክትህሰይ ትኽእሉ ኣብኡ ዘለኹም ካልእ small business ትውንኑ gross sale ካ ዳውን ክኾን እዩ yes gross sale ና ዳውን ክኾን እዩ for sure that ቢልስ ዝኽፈል ክህልወካ ክእል እዩ make sure that ሕጂ inventory ረኻ ክጽዕን ዘለካ እንታይ ኢኻ like a lot of inventory እንድሕር ኣብ ስተርካሉ just back up to cash flow ናትካ to cash ካ just make sure net cash ካ ሕጂ እንታይ እዩ ዘለኹም መስልኩም very dangerous መጽእ ዘሎ ብጣዕሚ ሓደገኛ እንድሕር ናብ ረሲሽን መጽና ኩሉ cash ካ out of እንድሕር back up ጸኒሕካ ዘይብልካ እንተጸኒሑ cash ናይ ቢዝነስ እውን እንድሕር ኮንካ so ጠጠቅ ትብል ትኽእልካ ዝኽፈል ኣለካ ሎን ኣለካ ገዛኽራይ ኣለካ ሰራሕተኛ ኣለካ ኩሉ ነገር ማለት so እንታይ ክትገብር በይና ጀምሮ እቶም ሰራሕተኛ ሰጎም ክጅምር ሓስኻ ምክንያቱ እቲ ገዛ ክራይ ካን እቲ ሞርጌጅ ካን ወላ whatever ሞርጌጅ ዘለካን ሎን ዘለካን ንሱ ኣይቅነስን ስለዚ things can be messy ሕማቅ ክኸውን ይኽእል ግን እዚ ሕማቅ እዚ ንብዙሕ opportunity ክፈጥር ይኽእል ነዞም ብሕልፊ ከመይ ጌርና ኢና ንኣቱ ማእስና ክንኣቱ ፈሪህና እኮ ከቢር እኮ ከምዚ ትብሉ as opportunity ሽድካ ማለት ሕጂ ክመጽእ እዩ እዚ ንብሎ ዘለና ረሲሽን ዲ ካልእ ዲ እንድሕር ዘይርኢና ሶፍት ላንድ ከም ዝኸዶ ዘሎ እንድሕር ኢና ግን ዕድል የላን it's going to be up ማለት so ድሓን እዚ ሞር ክንዛረበሉ ኢና ሞር ክንብሎ ኢና ሞር ክንመጾ ኢና ክንለልዎ ኢና so ናብ ናይ ሎም መዓንቲ እቲ ቀንዲ ክንኣትዎ ስታክ ማርኬት እንታይ ኮይኑ እዩ ሬድ ኮይኑ ዘሎ that's the way it is ናብ ኢና ክንመጽእ ነዚ ኩሉ ግን ኣሕዋት ስክፍ ኣይትበሉ እንታይ እዮም ፌደራልስ ከምቲ ዝገበሩና ከድሕኑና እዮም ክልተ ነገር ገብርዮም ወለድ ዜሮ ክገብርዎ እዮም 5.5 ዘሎ ሓደ ወለድ ዜሮ እንድሕር ገበሮሞ ህንካን ሃባን ግዛእን እዩ ዕዳጋ ገንዘብ ፕሪንት ክገብሩ እዮም ሞርጌጅ ባክ ሴኩሪቲ ንከተን ካምፓኒታት ዓበይቲ ክቦን እዮም so it's going to be a lot ማለት so this is the most important all right I'll just put it the okay so let's back to our economy data ማለት get them so why is today what is report ናይሎም ማዓንቲ እንታይ እቲ ሪፖርትና all right let's see መጀመርያ ብናይ ካብ ናይ actually ካብ ዚኣ ክንጀምር ጁላይ 30 ማለት I think report ኣገበርኩን መስለኒ so this job opening ትብዘሎ ድሓን let's say ጁላይ 31 ኣብዚኣ ክንጀምር ንሕዋት ADP non farm employee ናይ ጁላይ ማለት እዩ ADP ናይ ጁላይ ሰራሕተኛታት ዝተቆጽሩ ኢና ንዘልና ሕጂ ዝተቆጽሩ ብADP እዚ private company
معكن زتقوم اليوم عبز حالفة ورح شوعاتي كبابي ماركتنا تصبيون ور 280 شوعاتن سوري 240 شوعاتن سراحتنياتات كقصروا تحاسبين يوم اوكي 240 شوعاتن سراحتنياتات كقصروا اي كقالون 122 شح تقصيرهم حاده فولت why market now is down تمالي واو حدقኛ مخنياتو 140 شوعاتن شح ماركت እንዳተጸበዩ كقصروا أورح شوعاتي ኮይኑ ግን 122 وحد سبات تقصيرهم 1 number 1 ካልእ ናብዚኣ ክወርድ ድሓን that's the most important ናብዚኣ ኣጎስት 1 እንታይ ነይሩና initial job claims ማለት ዓዲ ውዕል ሰራሕተኛ ክሌም ዝገብሩ ኣብታ ሶሙን ንሳኣ እዚኣ ኻ ኦኬ ማርኬትና ራይ ዓዲ ውዕል ሲ ክኾኑ unemployment ክኾኑ ማርኬትና ወይ ከዓ ቁጠባና 236 ሽሕ ጥራሕዮም ዓዲ ውዕል ክኾኑ ወይ ከዓ ካብ ስራሕ ክስጎጉ ንበሎም ድሓን ኮይኑ ግን 247 ባድ رأيهم بزحات كقول صاروا تحاسبهم نبرو أبزر أيوه وحدات تقصيرهم أوكي أنا أمرج وحدات عدو علك خونو إذا حسبوها بزحات عدو علك هنا تساقيكم نبرلهم دياتهم حسب so this is bad this is bad مالتي كله نهلو تي manufacturer إذن بعد رأيه فريات production manufacturing PMI this is number 1 ماركتنا كباب 40 شمنت نت بشمنت أنا أفرج نايز حلفة فريات فمت يتباهل نبر ISM no 40 شدش نت بشمنت نجارات هنا يفرنزلوا أبو طبعا very bad so نبني نومي report نهلكم average hourly نساعات دوموز أنا average 0.3 كوسخ تباهل نبره 0.5 كوسخ هيك قالن that's down so نسخ 5 قرش اندحر تخفل نيركاس نا 5 قرش 50 كتكون خان نا 5 قرش 30 نبلغ تكون تحسب كاس 5 قرش 20 سنتيم تخفل الله down big down non farm payroll this is the most important governmental way تصنع اوكي زي اتحنت لكم تا ADP private لكم زي اجن دا governmental بناي US government زعقن مالتي 176 شحكه سرحتنياتات كقصوريهم تباهلهم نبرو 114 this make red market look this almost I can definitely نايسوسان كلتن شح في اللي يحوال bad unemployment rate رايوه ماركتنا 4.1% نا US زلو حزبي عدو عيل سرحتنيا يصبى نبره 4.3 0.2 bad this already is very bad that's why market happen this is why market happen yeah it's bad it's really bad so what is the solution I was laughing out I'm sorry had a text in Tiger حساوي واجل ناس معرخ ندياتا الله بايزوي زي قال حما كومنت غير خلص تصرف انا بتاع بيسحق مثلا like what is this I'm not like ابزي انتهي بلا الله خير ردودي زي لهم ردودي سينو حساب I just get him trash I'm sorry well I'm sorry trash get كذا لو just تملس I don't mean to trash نتنات كانتا نتا تكسس قبر كاكن تكاكا هتكون تقولها سلازي please back up اندحر accident على تاشم غيرها ليه حساب please we are speaking about بزعبة قطمة بزعبة economy يعني زعبة زلنا it's nothing بزعبة okay أبدي like politics هتهركينه هل إنهركينه okay نالبات هقولنا إن هنا في السلسلة أبغى تصرفون يدخلوا إنه سأجا ما يكون مسو maybe they تدل يخوني خليسو I'm just speaking about economics my friend come on like what I'm sorry guys oh my goodness okay yeah damn it all right it's bad okay bad I know ما أعرف نديس طعمي حرقك all right CME Fed let's get it أخوات
ድሕሪ 47 መዓልቲ ክመፅዮም እዚ ኩሉ ስቃይ ዝገበርዎ ድሕሪ 47 መዓልቲ ክመፅዮም so what will happen ድሕሪ 47 መዓልቲ okay ኣሳቂኹምና already ርኢኹሞ ሪፖርት ኣሕዋት very bad right so look this my friend look this ማእሰን ክመፁ by the way ሰፕተምበር 18 ክመፅዮም ሰፕተምበር መስከረም 18 47 መዓልቲ ካብናው 0.25 ካት ክገብሩ እዮም ዝብል ነበረ ኣብዚ ቦታ well ናብ 50% ሰብዓ رايو ኣሕዋት ሰብዓ ካብ ሚእቲ እዚ 0.5 ክቆርፅዮም a lot double ክቆርፅዮም ምክንያቱ well this is semi fed by the way እዚን ቃየር خلي ኣሕዋት it's not guarantee ኮነን ኩሉ ሻዕዚ ምክንያቱ ናይ ሎም ማዓንቲ ሪፖርት ን ማርኬት ሻክ ገርወይ I know our economy is down stock market is down my investment is down but for me it's I'm happy ናተይ ሓጎሲ ምክንያቱ I'm going to buy more ምክንያቱ long investor ኣነ I don't care ተንዝገዘን አይፈልጠኒ I'm not paying stock አይገዝእኒ I don't do that maybe ዝገዘን ጥዕያትን ማለት እዩ so 0.5 ክቆርፅዮም ማለት it is big أحوات رايو this is big Fed's fund rate look where we had look this حموشة نتبي سلاسان سلستن إذا لنا هجي حموشة نتبي سلاسان سلستن اندحر نابر بعتها نتبي حموشة زيداون كوينو this is gonna be our market gonna be turnover like other ways كما تسي رأينا كوحوات رايو ولا هاي ينبر interest كم هاي قرر موزلو recession إذا كل بول دلو recession رايو زي recession مورا market مالي recession market مورا I don't know market مورا كتبلان recession سفل اللي علوا recession COVID ناجزة COVID recession this is why so أبزي هجتري أقولهم كم إذن أي ولدي زبملو هاي إندانبر يقبروا مسودة ماركت مللسو يقبروا ندخلوا يخدوا هجيها هاي كيدا مالو مهنياتو كم زنايك أنا ما يكونن إنترستنا لل داون كوين اللي هجت غيره so أبزي إذا بولد كرر إن خلنا recession أبزي عملت somehow then they will turn back مالك alright let's back to that CME Fed according to CME Fed 7% 0.5 قرص يوم ندحر تبلني لها تمي كبر حم مهراني مالك lovely and great so market especially stock market is going to be changed well stock market غير كله maybe ناي real estate downturn كرر خلينا not the big correction كرر خلينا real estate crash كم زي كون كنت جزء تزارب ناينا it's impossible بس زلنا data impossible crash هيكونني بس زلنا إزارب زلهم maybe زي تفلت خالد تمسينا ناي كاليجن stock market already crashing right كسب هجي بمولو كلا أيك أزناي مريج أمس يوزل له قداي stock market now is going to be keep down so when أبزي مش جمر مقراض it's going to be change كغيري for sure مالتي مخنياتو ناي مريج أون تال rate update this is the most important نسا مقراض مالت نسا رايو rate update أبي اللهجي 6.4 my friend look this do you see that I was saying تمالي بالنيرة ناب شدشنة بحموشة قوتك متيم لين كاب شدشنة بعتها still way positive زلو already ناب حموشة بقلق متيم like اندحر 5% قنيسهم بمسكرة اندحر ورحي حموشة بشو عطي حموشة بشو منطق أكبابك متيم انترسنا ولدنا بزي average national average زارب زلو so إذا ولد دي أم حسار مالتك real estate نوسخ واقع مالتك look this I hope them know وحدة تكاتلنا بقى you got this point مالتك this is how we are well like this is أحوال إذا rate down كابزلاتون جينا down كون يجي مشت سكرين شات غير غسل لكم أحوال ولا ما عنده ويتصبح سكرين شات إذا 6.4 دلا ناب 6.3 something تمسيا مخنيات السلام انتاي why this بلي look positive تبزولوزي like green headache let me show you this CNBC why this بلي bonds he's not happy this guy is not happy what happened like down losses more than 700 points this is oh wow look this like down is حنت خابتنزل على index band مالتي 700 points that's a lot recession fears this is the word what I was saying recession
fears بقى ناي recession مفرح يجي قطبانات وع غير وزلو recession احوال انت ليلكم تمالي باي زوي عن طبا انت الكباب 15 شح سبات يكون فاير كتقبر يعني why recession fears because of this نقول لكم look this جولاي 114 سبت راح معد ناب سرحت مصيام زلو this is almost 5 years or 4 years ago in here كم 176 so recession هجي زربانا بزعبا recession دو soft land دو okay ده أخذ صبي this is how man recession because what Fed is too late بتعمي فيدرال دونجيومو ريت نمقراض تمالت حاتيتيف جيروم باول باي ذا ويك تمالي وكسا مسكرم تصبن دحرالي قطبانا يودق دحرالي تدنقو كل خايلهم no I am not ما emergency خدمة no I am not I will not that can متسينا مسكرم اندحر صبو ريبورتر إنا خون قورسنا yes that is it's not only صبو this is bad my friend Jerome Powell come on what do you got I know Trump is coming he got fired my friend market recession دحركونا باي ذا وي مفتت ترامب كلتو اي خزارب ترامب alright inflation غير market اساقيو خبلا ان بايدن حدا recession كامصي له so I'm gonna fix you guys كبلنا شو اسا نترامب صبو نغري مخنياتو انت ازلو مسيركم سوري هجي اوكي بانفليشن بزقبابه ميتنا صنحنا هنا اوكي بزقبابه نغراتنا خبير هجي خا اندحر زقبابه مسوطنا قطا دروب اندحر غيرنا ناب ريسيشن يغاطمي كل شي زغاطمي نترامب هي كلته ነገር አለው እነ ህዝብ መመኒ ማለት ነው hey recession like you know inflation ገይር ሳቂኩም ህጂ ኻ recession ገይር ማርኬትኩም ጥዋ ብሎ ስለዚህ ምሮጽኒ I'm gonna fix ክብለና I will start rate interest sorry tax cut taxi ትኸፍሉንኩም መጀመሪያ ክብል ሓደ I will just you know interest gonna be zero ክገብረ ያ ክብል ክልተ I'm gonna fire Jerome Powell ነዚ ማርኬት ዝገበሮ ሰለስተ so what do you want I want to be a White House. Okay, arba'ate. What do you want? I would like to go to peace. Nazi geopolitics hagat imna zallaha akhblana imali. He has a good agreement by the way. Let me tell you this. I don't mean now akhid. He had really good agreement. Agizi Obama zero, agizi Bush zero, agizi Biden zero. Ilu zamto. That's a good one. Abay gana itara any. All right. Let's back that. This is good for Trump bality. He won that. All right. So why is rate زبالكان عن تبو سلمنتا يو down خون زبالكان like yes treasure bond لحوات this 8.14 إني جوالي ما أسنيرو مسلكو I don't know 2004 مجمّر ياترني رادو خبا I never أني جوال أبز whole years this تحتت أكباب نيرا مالك سلازي إزي أداون مخان مالك ناي 10 عامات اندحر نسخة treasure bonds جزيكا bond جزيكا مستخاب government إزي يلد ترخبو مالتي إزي خيال إزي مالت انتاي مالتها ولدنا نزا انترست ريت كا إزي أخا قطع تنكي قطع 6.4 دلها داون تكونه so this is what not happy at all not good at all good another way my friend that's all be ready so أبزي ممكن نجمع هجي you gotta be ready be ready it's not كمزي إزي معبال إزي هجي كل كمان نخلي نقلنا قريدي خوصلنا نخلي نقلنا ها opportunity فترة نخلي That's simple one. Early bird, I know. I like the early. How can you more? Yeah, you're right. All right, let's get some answers, some question to you. Yeah, stock market bet ilu. Yes, we keep saying that. مخنياتو recession for him. مخنياتو إخاء unemployment 4.3 up كينو. Like job report is 114 شهر كم 107 كلتا 100 350 إيو أول حساب زوجر نيرو boom all right excellent I'm reading the finance thank you please read this I love it early bird so finance عند حركتهم ببوخ لكم أحوات إزي basic مسارات إزي كيان بابكم stock market like I know how to trade okay I know how to invest I know how to buy home no yes you do know that that's easy to do that but إزي نبلو زلنا عند حر مسارات أم بيبكا شعو اسكن جام نابي خاط خيشعو ناب financial report نايستاك هذا بجا alright economic قطبا انتاي مثلا لو تري لها زين بلو زلا زر دحرو نابتن كامباني financial ناتن انتاي مثلا financial report ناتن انتاي مالت financial report
balance naten income statement cash flow then شعو نسري خاتينا investment خاتقبل simple term trade قبر لها that's the only way you can trade long term investor كم دسبل عندكم كاغن don't even worry about financial naten as long as they are not penny stack they are trillions company ترايخون they are billions of billion company ترايخون so this is how احوات ناي تسلا انتاي تبلنا قال اسكبلنا like Gary انتاي مسلكا تسلا I love Tesla my most investment is Tesla inatي nothing ورح 10 على 10 تقا هنصبينا نايتي اوتومات هجي نسي يكون بزعبا تسلا سبيسيفيك يكون هجي so economy is in collapse economy اب حماق يزلو so كلن كعابيان دحر كوينن تسلا هذا good report مال كلن كعابيان دحر كوينن هجي تي economy فيكس كونالو تسلا نبل كاله نبل جن نسخه investor ناي تسلا نحكنكا just okay مال تسلا ريسيشن كترى سوري تسلا بانكرابس خطوات يعني حتى بلن لها خالي حتى تسلا بانكرابس مصاملت امريكا تفعل مالت نابنت زبلك سلازي هجي individual financial نطبقينا كلنا تنعبيتي بتعمل صبو يزلو جن بسنك نرؤ زلنا زقطبا انت خجمر عين هجي سراحتنيا كاتكوبراين سراحتنيا مسكوغناتن gross revenue لن انا ندحر سرحني ربحانت كامباني ندحر تسقي انا سرح نبرك اتاوي يلن مهنياتو اتاوي اسل زقنسي انا عيسغون زلا وصايتاتا انا سل زخبدا قداميت كامباني جمر ذاس واي سرحتي تنقض زلو قداميت اب زخونه اب سرح كامباني اندا سرحنا خلنا تا كامباني قداماي تجمر انت بزح ገንዘብ እንድሕር ዘይመጻልዩ بزح ገንዘብ ክመጻ ይክእልኒ ምክንያቱ ቁጠባ ይወዳሉ ሰራሕተኛ ያጥቅምስ ሰራሕተኛ መቀናስ ናታ አንኤምፕሎይመንት ድራኹም 4 ስለዘላ ናብ 5 ናብ 6 ትኸይ ንሳ ናብ 5 ናብ 6 ምኻድ ረስሽን ካል እንድሕር ኣታው ዘይትረክባልያ ኻ ናታ ጂዲፒ like every quarter ክመጽ ከሎ ጂዲፒ ኻ ወይ ኣታው እንተ ዘይብላኻ ጂዲፒ ናኻ ኔጌቲቭ ይኸውን 2 ጂዲፒ ኔጌቲቭ ክልተ ናይ 6 ወርሕን unemployment 5-6 recession ዓደ recession so federal come and pick it up print money like 10 years ab 2030 سي ካብ ዘለና እዚ 35 ትሪልዮን ዘሎ ሲ I think so almost ናብ 7 ትሪልዮን ክበጽሕ እቲ ገንዘብ ዕዳ ናይ ሰ ማለት are we going to pay I don't know like who cares right let's get a print and in ማለት let's say what side that is what side like what side oh yeah vote Trump this is salam okay all right okay this is salam European will buy today or to wait next week well John thank you so not personal finance so what are you not ka goal يتوسن هجي not ka goal እንድሕር like you know dollar average cost እንድሕር ትሰርሕ ኮንካ just buy it like some every week ክትገዛ ኣለካ ከምዚ big drop money ዝህልወካ እንድሕር ኮይኑ ግን ቁርብ ርእይ ኣብላ ናበይ ትኸይድ ተኽነታት I need like CPI can like CPI can data ክመጻና እዩ ኣዝመጽ ማለት እዩ so CPI ኣይትጸበ ስጋብ መስከረም ካይትጸበ ተጠንቀቕ ማለት መስከረም ንሳቶም ሬት ክቆርጹ ክጅምሩ ከለው is going to be back ካብ ኣኽጽበ like I make it personal finance ትኸይዳላ ኣሕዋት sorry not personal finance መስከረም ካብ መስከረም ነው እንድሕር ምቁራጽ ጀመሩ it's going to be up ማለት እቲ opportunity ህጂ ግን ካብ ህጅን ክሳብ መስከረም ዘሎ ህጂ ግን ደይመጽእ ኣብዚ ኣጎስት ክንደይመስል ናይ CPI ናይ ኣጎስት ክንሪና ኣሕዋት CPI ናይ ኣጎስት እንድሕር ወረስ ኮይኑ ሕማቅ እንድሕር ኮይኑ like what is the CPI data ናይ ኣጎስት እንድሕር ሕማቅ ኮይኑ it's going to be tank again it's going to be down again the stock market so to me أنا أنت أزجبر أنا سئله weekly أزجز I don't care مالت واحد جنزب weekly أزجز أنا market time كجبر له عدلني يعني I don't do that أنا هذا I'm long term مالتي at least minimum حمش عمل so هجي depend نات كأجون عند حال بركز بلا جنزب لنا أنا مع أسجز أنت الكان هنا أبنا تيجي Nvidia is down كلن is down على so you want to buy it like أول عشان ما أنت خنت عن الريبورت إنه خن ركب ناي CPI ولا unemployment we don't know ስለዚህ it's like look that market ንዓኻ ማለት ግን መስከረም ክቆርጡ ምትጀመሩ ግን ስጋብ ሰዓ ግን no ምክንያቱ ክትቀየር ያሳ maybe ሰዓት ዘይ ተቀይራ ግን we going to be like down so they will just do it more and more ማለት so I wouldn't say that personal but ግን I hope you got አንቢብ ካኖት ኮን ተስፋ ይገብር ማለት
yeah, like listen, what is the pros and cons about like ጠቕምን ጉድኣቱን recession እንድሕር መፂና ማለት እዩ? No, two ways. ነቲ ክኣቱ ዘይከኣለ ሰብ መእተው ረኺቡሎ recession ከእትወካ ይኽእል እዩ። ፅቡቅ እዩ። ነቲ ፔኒ ስታክ ሒዙ ዘሎ ወይ ከዓ like ናይ ስታክ እየ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ሪል ስቴት I don't think so. ነቲ ፔኒ ስታክ ገዚኡ ዘሎ ዳች ዶ ገለደ ንብለን ዘን ሓደ ሓደ maybe ይገር ዋይፕ ሉዝ ክትገብሮ ንኽእል ኢና ምክንያቱ we don't know. ነቲ long term invest ዝገብር ግን opportunity ኩሉ ሻዕ just buy the shares. Tesla is 200 something today, right? Buy the shares. Nvidia is 109 108. Buy the shares. ንስኻ long term ኢኻ ኢንቨስተር ምክንያቱ Nvidia 5 ዓመት 10 ዓመት ካብ ሕጂ ክትሪኦ ኣለኒ ወኖ ኣብ ዓመት የክላወጥ ትብለን እንድሕር ኮንካ ግን just look your eyes wait see the report so ጠቕሙ ነቲ ሰብ ክኣቱ ዘይከኣለ ክእትዎ ክእል እዩ ጉድኣቱ ከዓ I know ነቱ ኣብ ቀልቀል ዘሎ ልኻኺሞ ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ this is two ways ካልእ ግን ከም ሓበሻ ኣነ ከም ርድኢተይ I guess ሕጂ ኢና ናብዚ ነዚ ብሕልፊ ብዛ ዓመት እዚ ክሪኦ ከለና ቁሩብ ዝፈለጥና ኮይኑ ይስማዕ ኣሎ ካብ ነብሰ ጀሚርካ ክሪኦ ከለኹ ቁሩብ ዝፈለጥና ኮይኑ ብዛዕባ ስታክ ማርኬት ናንሲ ፕሎሲ by the way ናንሲ ፕሎሲ ትማሊ ናይ 1.5 million Nvidia ገዚኣ ኣላ look this she's the government right she's the democratic type of the leaders she know that and then Trump ናይ ክንደይ ሚሊዮን ናይ ቢትኮይን ገዚኡ ሎ ዝቐረባ like everyone sorry DJ ናይ 250 ክሳብ 300 ቢትኮይን ኣለዎ so እንዳይ ዘሎ ሕጂ it happens cyclically just up and down just cyclically is normal is ከፍራሃኩም ይብል ነው this is what happens so እስኻ ኣብቲ cycle ከመይ ትፃወቲ that's why ሓበሻ education report ነምፃልኩም ዘለና that's why you guys lecture out there so ጠቕምለዎ እንተልካኒ yes ጠቕምለዎ buy more shares like I wish Tesla 100 ቅርሺ ኮይና ሃለይ ደስ በለና ኣብነ ካልእ ተጠዋቢልን ኣብ ገዛእኩም ሞር ምክንያቱ it's gonna come so ሃይ ምስ ኮነ ሽዑ sell it so ነቲ ትሬዲንግ ግን ምስኡ ዝተኣሰር ቫሉዌሽን ኣሎ ምስኡ ዝተኣሰር ፋይናንሻል ሪፖርት ኣሎ እዚ ኩሉ ኒውስ ቫሉዌሽን is the most important so ያ ኩሉ ሻዕ ጠቕምሎ ጉድኣት ኣሎ ግን እቲ overall እንተሪኢና recession they will print money ገንዘብ ከምፅኦም ነቲ ኣሰት ዘለዎ they will pick it ኣሰት ዘለካ ቫሊ እንዳወሰኸወስ ብሕልፊ ሪል ስቴት is going to be high and high ማለት ፕሪንት ገንዘብ እንድሕር ከእቱ government እንድሕር ፕሪንት ገይሩ ኣሕዋት በቃ that's ነቲ ኣሰት ዘለዎ ብጣዕሚ ዝበለፀ እዩ ሽዑ times to buy times to invest times to do ማለት ገንዘብ ናብ ማርኬት ኣትለው ኣውፅኦም እዮም almost by the way I think so federal has about 6 something trillion ኣሎ still budget ማለት እዩ እሱን ጥራይ እንተእትዮም ከማን ኣስገሪና alright like I gotta stock market ክንደይ percentage በድል ግምት ኣለካ well yeah like to me it's going to be depend yeah بحلف ورح 8 ናይ CPI እንድሕር ሕማቕ መጻእ yeah it's going to be down an average 20% ሆን down ክኾን ይኽእል an average ማለት እንታይ ክብል ዘለኹ ግን already job report ኢና ኣሎ ማለት that's why it's down so እንደገና ታ ምርጫ ከዓ ስለ ዘላ ሓንቲ plus CPI ናይ ወርሕ 8 እንድሕር ኢና it's going to be down بعد እንድሕር ኮይኑ it's going to be down so we confirm recession ከም ዝመጽእ confirm ገብር ንኽእል ነዚ ኣቁርብ ተፍርሳ ግን እንታይ ኣላ መሲልኩም Q2 GDP 2.8 ናረኺብና 2.8 ማርኬትና 2.1 ጽቦ ነበረ 2.8 so በኣኽ ንተዓረር ንኽእልና ግን እዚኣ ናይ ምርጫ ናይ ገለን ስለ ዘለኻ they don't want it I don't know ምምሕዳር democratic ክነፍዕሎ ኣብዚኣ they have to play with it they don't want just show recession right recession ከርእዮ ብለውና ኣብዚኣ they are valuable ማለት so they do you know it's all tricks all right thanks guys I think so I have to go class ኣለኒ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት yeah thank you so እዚ ጸገም ኣይኮነን ሓደ ብሓደ ክንሪኦ ኢና oh yeah who wiped it out okay 2.9 trillion was wiped out from stock today is this damn it Allah sare 2.9 trillion ስለማ አንተ ካብ stock ሄደ I think so Amazon 180 billion I remember that oh yeah 2.9 trillion ለማ አንተ ካብ stock down ኮይኑ damn it yeah this is the worst day thanks Allison look this أحوات 2.9 it's going to be out but you know let's see it's going to be somehow it's going to be Monday yeah check out the news thank you this is the worst day since the crash of 2020 yeah it could be yeah it could be
All right. Anyway, thanks, Allison. This is 2.9 trillion is going to be out. Yes, everything is down. Everything is down. Everything is down. So yeah, but you know, always make sure what kind of انت عينت invest خم تكبر. That my message. I'm out أنا زافيدا بتقول لا دل أنا انت عينت investment هتكبر نصها. Okay. أبي إخات توافر. أبتن ميجا كابس حوات. إنا نبل كل شيء إحنا غنمهر كلنا. أبن وحس خات خون. أبن وحساتنا نخون. Personal finance هيكون كل شيء. نصها أبتن نعيش اللي حركيرك. You are risking yourself. You might lose everything. So I think about أيكونن. كتقبر تخيل خان أنا على خوصاني again. Look all this report. I knew it. إجنا أبنا تمالي. أني ناي construction spending down. ناي manufacturer down. ناي ADP down. كم سكوني لا unemployment gonna be high. بك أزغونا سبيت بين. ننزل له مع عند خمسة نهمت معي. Unemployment is gonna be high. And then job report is gonna be low. That's what happened. All right, thanks guys. Thank you, Allison. By the way, thank you. Great points. 2.9 trillion is wiped out. كلتنا بتساعدس كسارة بالستاك ماركت نايلو ما عند راح يزبزن. Alright guys. أو سيتم تمهارو أب كلاس الرخبنا. By the way, توم أب كلا أي agree تمهارو زلهم محوات. Make sure لو ما عندنا هنجمر قدام أي كلاسنا. Thank you.